Unahay, bakasyon man talaga. On purpose mo, tita, sino? Ay, ay, on purpose. Adi, di ako, ko na lang, hanapo ko na lang. Maya din. Okay. Purpose. Okay po. Oh my God. I'm so happy. Good news. Welcome back. Long time no live. Where's the people? Ano, kalimutan na ako. Nagsilayasan na. Kinalimutan na nila ako. Kay goodness. Come do live now. Work. Working time again. Wait lang. Ha? Nag-aadal. Oo nga ni. Hi, Sir John. Hello, Sir John. Nagtawa. Sir John, hi po. How's life? Hi, Sir John. Life is fine. It's fine po. How are you, Sir John? Miss you. Hindi naman ito, basta di rin marugion. Dito sa plaza, inulong mo. Basta di rin marugion. How are you po, Sir John? Ikaw sa nakakakong, kahit may kapo. Ayaw lang sa na. Hindi pa may siya margion? Oo. Hi, Sir Dwayne. Sure, a very good evening to you, young lady. Thank you, Sir Dwayne. Thank you. Miss you more. You're looking happy po. Yes po. Thank you, Sir John. I'm happy now. How are you po, Sir John? Thank you, Sir Dwayne. Miss you more. Thank you po. Kumuha ka na lang kasali, kaya ako na mabayad ka sali. Yun na lang ang maya na naman sa atin kami. Lang. I'm well, thank you po. Thank you, Sir John. You have a very big smile on your face. That means that you're very happy. That's okay. Yes po, Sir Dwayne. I'm very happy. So much happy po. Thank you so much. Oh, where you go?
Thank you, Sir Dwayne. Thank you for the likes. Listahanan wala man tita ha. Listahanan, wala man. My over is here po. I have to see you soon. Thank you, Sir John. Thank you for the thumbs up, for the likes. How the new scooter working out for you? Are you learning how to ride it better? I'm still learning po, Sir Dwayne, to how to drive the scooter. Intero man may kuryente sa pipe for iha. Parang naano ko na gud ini sa imo, nawara pa no yadto na ano ko. Ano, si Arturo yan. Si Arturo. Anwara pa sin kontador. Oo. Si ano, I'll be right back. I am to put my headphones on. Okay po. Thank you, Sir Dwayne. Wait lang. Oh my God. Oh my God. Oh girl, we had her fun. Said you love me, I'll be there. I'll be there for you. I'll always love you.
sa Jama ay may private. Wala man doon drop out na bata ha. Drop out ng bata. Oh, wala man doon na bata na diri nag-eskwela. Kare sa ano? Elementary. Elementary wala man ha. Entero man nag-eskwela ha. I'm glad that you're able to ride a scooter. Just be careful, please. Yes po. Thank you so much, Sir Dwayne. Hi, I'll be rock. Where are you now? Someone deep inside. Nag-interview na baga ako sa imo sa ditita. Nakakayag ko, napapin. Kain mo na. Wala. My God. This is Twin Trans. Hi, Sir Bell. Thank you, Sir Bell. Oh my God. Thank you, Sir Bell. Ano yun? Hoy, Kaya di ako karatita. pwede man na mag-picture ka do. Apa, ma-picture pa ako didi. Ma-spot ma... Asa? Nakahimo na ako sa disan sa kuan. In-interview ko na sa disitita sansa. Ay di ho na kuan ang sa profiling, population, household. Tulad kay. Ha? Ang 21 mo encoding. Apo. Ang 22, mayo na. Ang 23, picture mo maski wala na wala pagkahapon dapat 23. Oo, diri nakaano. Okay lang ka maski daw 15 days, diri man buon. Maski maka 15 days lang ako. Niya, Opo. doon ka, Okay, di ako karatita. tigtiri ka hapon. Ha? Opo. Pwede man na lang kita sa Domingo mag-follow up magkitig sa rayo do. Mapalo uping na lang kita sa Domingo. Oh, maski 3B sa ro, 4A sa ro, 5A sa ro. Opo. Opo. Wala kita follow up Kaya nga ni. Nan-encoding mo to. Encoding mo duwan. Opo. Duwan. I'm talking my kuan. My colleges. Ha? Tulo? Tulo. 21, including 21, 29, 30. Opo. Okay. Ano ba yun? Opo, salamat Manay no.
Sabi ni Sir Dwayne, hello daw, sabi ni Sir Dwayne. Kasi nakalive ako. Hello. Yes. Oh, good morning. Thank you, Sir Dwayne. She said. Well, yes, live again. 24. Okay. Thank you. No picture ba kahapon? Salamat. Thank you po. Ito na, hali ako dito, nagpaaram ako dito. Bye-bye. Wow, live again. Yes, I'm doing live again. Good morning, Mrs. Roller. Thank you. Fred, very good evening to you, my friend from Sir Dwayne. You look happy. Yes, po. I'm very happy. Good morning to me. Good evening to you, Dwayne. Thank you. Thank you, guys. Hindi makaiwan, hindi makaiwan, ang kuan, ang nakapugod ng kahiyon. Tell me that you love me. Wait a minute. Kaputan mo kung na kung pakabang na pakakun. Hey, brother. Hi, Sir Tio. Hi, Tio. And I thought it was me. Hi, thank you. Of course, she happy I'm here. Fred, good morning. Hi po. Hi, Tio. Welcome back. Yes, I'm doing live again, my gulay. Hey, brother Fred. Thank you, Sir Bell. Thank you so much. Just busy po, Tio. Of course. Hubby is sleeping, yes. Still sleeping. He's tired. You need to rest. 34. He needs rest because of Kendalik. Something like that. Oh my God. 7:10 na lang pala. And I'll be there.
Are you wearing him out? Cheryl, I'll be back in just a little bit. How I have to check on another channel. Yes, po. Thank you, Sir Dwayne. I know something like that. So, thank you, Dwayne from Sir Fred. Are you wearing? Yes, po, Sir Bell. Fred, I don't think I'll be too long. She wore him out the first day. She wore him out. Yes, the first day. Something like that. May gulay. Wait, minute. That's why. Oh my god. You scream now, Mike. Now. Scream now. Yes, I'm happy I'm doing live again. My God, I missed doing live. Pabalik ka dito kay Wayne. Ibutahin sa pinggan, ibutahin sa left. Kamoy na eh. Oo. Ibutahin mo sa pinggan. Oh my God. I talked to him after you went sleep last night. Oh, really? Why he didn't call me? Hi, Mapsi. I introduced them. Huh? Kita, nag-refer ka na lang sa nag-refer ka mula doon at susin at saysayan kaya sa kalabaan ba yung Abot din kaya si Del ano. You introduced them? What do you mean? What do you mean, Sir Fred? What?
Kuya Dre. Because he was outside working on motorcycle. Hello, is this real? Really Jollibee? Yes po. I introduce you and Mike to each other. You and Mike to each other? What? Hi Dre, how you been? From Sir Fred. Hey June. Hi Kuya Dre. Long time no see. My God. You have a wonderful day. Thank you. So Fred, I'm good. Bye bye. Bye, Sir Bell. Boy, you sleep early tonight. You can think. Ah, okay. Sorry. Hello, sir. From Sir Fred. Kuya Dre. Ay, ay, ay. I'm glad YouTube finally let you stream again. Yes. Thank you, YouTube. I'm not doing anything bad. Something like that. It was at the right time. I just went back to the States and now can stream again. Yes. That's why maybe YouTube think you need to focus on mic. No need to live stream, something like that. But you're still on probation. Yes. Thank you, YouTube. I'm not even on probation after the appeal. Yes. Mautulan. Mautulan. Tapos na sa kawan. Bakawin na ko.
kuhan kayo, para mag-asikaso, ay, nasa kasi ay, ito, ano, hindi, sa trends, oo. Kaya sabi ko, nakapagpapal ka na, mapagkalat sa iyo, tulad. Like, umabot ka na sa side, ipali na, nagkabay kita. Natural na yun. Ayun na lang to. Kapag awis na ka na lang dito kalagay natin. Salamat. Hi, Galicia Tricks. Hi, Galicia. Thank you for the likes. Okay, do your work? I need get things done here also, but we'll be back later. Thank you, Sir Fred. Take your time. Thank you, time. I'm just exciting because I'm doing a live now. So even I'm working. Thank you. Thank you, guys. Dahil sa'yo. Sorry. Thank you so much. Thank you. 3 people in the house.
Dahil sa'yo. Opo. Salamat nanay. Salamat tita. Dahil sa'yo. Ang kulit. Dahil sa'yo. As I'm on my way. Thank you for 2 million in the house. Being lonely, living without you. Narindalan mo, tita? Ha? Biscuit. Mabakat lang na. Wait lang. Biling ko lang yun na ano. Naka-live ako. Para man di bata. Bawal lang ka ng bata. I feel so happy being lonely. Karadina, kulili ka na Charlie. Karadina, kulili ka na Charlie. Sino yung munggo? Hindi ako sumamalo. May tatlo.
ka. Ayoko na nga eh. Dami naman yan. Grabe. Ano naman? Cheryl, okay, young lady, I'm back. Thank you, Sir Dwayne. Thank you for joining again. Ay, susupang ka mama. Kay, sa umaga ako, bayak ka na sa trabaho mo. Parehas ni Papa. Hindi ka naman pinakaintindi. Kasi susunod ka lang dito. Saka dito magaho. Ah. Pagka maulaan na inom. Ikaw na. Say mo. Wait lang, makuha na lang ako. Sige. Bisita. Kasi kaso sa bisita. Ako na lang. Salamat, tita. Bisita again. Sana ano, sa 2025, pera ang household mo? 2025, 70. Sino ang bara? 70 ba ya? Ako, 2025. Katapos 2025, si Juan, si sunod ko palang December, si Abisilia, Silya ang pinakalas didi ha. Abisilia, oo. Tapos si Chakmir na, Dua, mao. ginadua. Okay, salamat po. Biskut, biskit. Bakal si Juan.
Ito ang mamili barayo. Diba? Pira na ka. Ba yun? Graduating na si Kuan. Ang bata mo? Graduating niyan? Sino? Oo. Dito, second year pa lang nun. Pira? Second year pa lang. Ah. Kasi pa lang ba makatapos. Kaya mataas na yung grades niya. I feel so happy. First time na makakalisali. First time ko makainom. Wala yun, ilan? Ang pangit ang tako. Ano talaga? Ang panit? Parang ano, parang, Pwede lang? yan yung, Okay, parang ano, parang upo. Ano yun, isuruda? Talaga? Hindi na alam. Sa YouTube. Hindi na salaman. Sino ko lang. Kaysa nung na, hindi mo may nintendo. Wala na ito na nagpipilad sa mga kapananin na natindihan. Wala ang pong feeling. Ang daghan ko yung mga bunga. Bilog mo na sila. Bilog mo na daw. Yung sa dito. Hindi rin sa pipakansin kaya hindi na nabisay. Hindi ko pa na yun. Parang upo. Pero bilog. Ay, takwa. Takwa. Video-video ka mag-ill ka sa mga hindi ko wala sa mga ay mahilig kong mag-ill sa mga Ko pa, hindi ako mag-try. Ito, masiram. ba yan? Oo, mabusubukan baga. At least. Magka-testing ha. Parang ko na napakunin. Dapat mo nakindi sila ninyo. Ay, mababad ko pa sa ako. Mamaya din may mga tindahan. Oh, shit. Tindahan nyo ka na yung sabay. Pero pa magsasako. Oo. Nag-ano na ako sa day. Nagkarinig makaka mga estudyante. Kasi may ayuda man ang panha kaya nagpanan yung siklinya sa mga headquarters. Oo. Dahil
Nana? Gaya lista. Sino? Ang isip mo. Mga reporters. Ay, NS, HRX, HRU, OutX, RHU. Asa ka ko yan po. basik pa. Kay grabe man ang anuhan. Trabaho. Wala katapusan. Pag wala mo, ang browse hindi pa tapos. Mabaga, wala ka pa natapusan, may bago na naman. Na naman. Dito na ako na kamahal. Dito na pangasin. Kaya di pa ubus. Oo, sige, makuha na lang ako. Butang ko lang sa red na. Sige lang po. Basi ano. Basi malamig sa inyo. Are you studying? Or what are you doing right now? All the paperwork. Working po. Working po, Sir Dwayne. Kaya ng followers mo. 5K. 5-5. Subscribe ka na. Hmm. Thank you for watching.
sa mapping ta, Manila paper. Sa mabi, lilipat ko na lang sa bond paper. Scratch lang na. Ah, May balay-balay kami. Ito may balay-balay. balay-balay ninyo. Thank you for watching. Concrete ya din ni Istara ni Herones. Nagrarenta lang. Dahil sa'yo. Thank you sa nagkuhan. Sis kami, Che. Ha? Maano na lang ako, tita? Ang balay ni Perol Regina, Alan, concrete ini, Kuan, semi, light, concrete. concrete. Oo, concrete. Kasi dito na palibot mo.
Angkan Arturo Baya Ernacio Pansaya. Light. Light. Hi Frank Royero. Dahil sa do you speak? No, can speak Spanish. Can speak Spanish, sorry. Trying. Dahil sa Sino ang registered na PWD sa 4A? Encinares. Michael Encinares. Mikey. Mikey. Ah, Mikey. La babae ni? Bali. Ah, babae. Tapos si Angel Lero. Ah, Encinares. Angelero. Sino pa? Regina? Sino? Regina? Ano? Si Juan. Si Angel, si Mikey. Oh, dua. Tapos si Elena. Ayo, Enlina to sir. Oo. Ah, Rillo. Adelio. What do you do for a living and where are you from? I'm from Philippines, Bicol Province, Philippines. I'm working as a volunteer, community volunteer here in our community here in the province. That's why.
I'm 41 years old. Pero ang teacher sa 4A, For a 1, 2, 3. Duwan, si Ma'am Sandra, Nicolas. si Ma'am Nicolas, Oo. tapos duwa na Puna. Tapos ang asawa ni si Ange, si Sir Ange. Kasi amin man si ano kasi Ano ang asawa ano? si Wala man engineer ha. Architect, wala. Chemist, wala. CPA, doctor, nurse, midwife, police officer. police officer. Philippine Marine, wala man. Iba man yung mga tapos. Fire officer, wala man. Teacher sa 4A. Si Domingo Lee. Ayaw nga pala, teacher pala yun ha. No. Ay, si ano, bata ni, ay, di ko naman yan ito sobre pala. Si Derek Pagakunta. Sino? Si Derek. Bata ni Ellen. Ah, sa iba siya na lugar? Oo, kaso di naman siya, di ko naman siya sobre. Ah. Three language, Bicol, Tagalog, English. Sir Dwayne. So, pito. Si ano, si online teaching yan to, si Juan, alam ko si Julie, si bata ni Christina, si Vanessa, Si teacher yan to? oh, sa Manila, online siya. Pero sa biya to din. Tapos yung siguro ano yung online na yun. Online teacher. Oo. Bali, 8, 9. 9. Ay, mali. Si Sir Pritista. Ayun nga pala, si Sir Oh, Pritista. Pritista. 10. Tapos, ang bata son, ang si Jacob yata. Parang si Jacob yata eso. Wait lang. Where are you now? Jacob Jerome yata yan. Domingo Liha. Mm-mm. Tapos, Si Vanessa, si Splana, ay si Splana. Ah, Himina. Himina Lorely. Ah. Ito si Cesar Petista, si Ronel Puna, Marceline, Ma'am Sandra, Sir Lee, si Rangi, si Ma'am Mina. Ano pa ba yan? I'm from Philippines. Ano online, ano? Sa online, yung si Bandukin, Abigail, Nancy, Vanessa. Ah, Vanessa. Sinara. Pinar. Tapos si Bandotilio. Nine.
Raman of offices staff, government, kapitan, one. Kapitan office staff yun ha, Staff, oo. government. Government. Ang mga office staff private nga nag-office opisina. Nag-opisina. Si ano, ang kasama ni Ma'am sa driving yan to. Ano yan? Ah, Government? I only speak English. Okay po. Record. Excuse me. School Pakula. Parang admin siya. Oo. Private. Driving school. Ano siya? Private. Oo. Private Driving school siya. staff. Si ano? Chef sa RTC. Office Sheriff uga. Priya, Sheriff. Office uga. Si Ubalde. Si ano si Golden. Wala man doon call center ha. Call center. Call center. Si Kuan. Ang mag-asawa, call center na. Si Duilio. Ang hilo lang si Micaela. Angelo. Call center na ko na yan. Angelo nan, Micaela. Si Sir ano, kay Kagawad pa baga, office man ano. Si Sir Awad na no. Wala man doon abroad ha. Si ano? Christina. Asawa ni Alan Pensalida. Christina Si asawa ni Alan Dulong. Pensalida. Si Christina. Ang asawa ni Alan Dulong. Sino ba ito? Di sira. Wala man dito ano ha. Siman. Pero ang size, ang imo yung ang size. Dapat ako high man dati na resort. Filipino very good. Wow. Okay, thank you po. What Deb was supposed to say. I'm gonna see if I can get Mike to teach me a little bit of Filipino. Tagalog language po. Ano pag-abot agad sa mga people centimeters. First, ano ba yung profile? Di ko lang sa tawar makasumpon. Nagbubulog man ito na. Mo man sabi sa akong igok sa trono na una sa baga na ano, naka-ultrasound, na nahuno na
gawas kita sa ospital, nahalian ako sa ng dugo. Sabi ba niya, paburo dun muna ako naniya ko yung saraw mas pakaburot ko na mauna ako naniyahan ng mga tiko. Ang buro, hindi talaga, hindi malakla. Sabi niya nagbabaan timbang ko kasi sabi sa una. Ito na 2024 na pag-ultrasound ka. Ito kumain pa, Bebe, kumain pa yung ka. Doktor mo si Mama. Mapa-check up man si Mama sa 27, sa Lunes. Mapa-check up man yun. Ha? Mama, bayad mo. Sila yun. 200. 118 plus 6, plus 80. 190, 198. Maraming dagang pangalan siya. Sa ano, libo? Nakabakal ako 1. Wala man yung sales ko. 140. Sa nakilo. Ay na. Yan. Okay, now it's 11 p.m. I go to sleeping welcome. My comfy. It's good to chat. Thank you. Thank you, Frank Royero. Thank you for joining.
Okay, get some rest. Take care. Thank you, Sir Dwayne. Nadulak na. Ako mo pa kasi summer. Nadulak na sa sana. Kaya ang nadulak na sila. Kaya kayo sampahan nga ni. May nga hindi natuhan. Pablo Duhilio, naki-star lang Pinalik sila. mo? Nahilalim mo? Naki-star lang si Pablo Duhilio. Pablo de Nilo. Naki-star lang. Padere na nila. Thank you. Siya Sani Mangga. nakistar. Puro yun sa mga ano. Sa wala pa nila yun. Kanila. Nakistar siya. Puro yun sa ano. Tenant. Ay parang sa dire ha. Sa Diri. saan magurang yun nila. Ah, sa dire. Oo, sa diri. Still doon. Naman. Oo. Still year sa kaniraman. Mm-mm. Alvarado. Si ano, si Pedro, yan na balay. Di ko na kanila. Nakistar lang siya. Lang sila. Nag-indog pa lang sila. Ah, okay. Si Estelier Pedro. Si Alvarado, kanira yun ha. Mm-mm. Si Martin. Martin. Estelier. Ano na ba? Basic na lang mo kayo. Si Binalya Salvador, kanira yun. Kanila. Si Diasis Julia, Tenang. Atenan. Si Lorena Brian Antonio, tenant man. Ano yun? Dili. Nakistar. Tenant si Lula niya. Si, Puro sila doon si Nakistar. Oo. Sila sila. Si Mark. Si Rano Labi. Oo, sila lagi. Nakistar. Issue. Si Junicio, nakistar man. Kaya ang tenant si mama niya. Si Ronis Renta. Renta. Si Galos Sadire. Sa dili. Esther Sadire ha. Okay. Share, are you? I'm not home. I'm at my college's home. Anasyon sa diri ni Raha. Si Mario sa diri man. Diluyas Emily. Puro kayo po. Nurulugan. Sikap na po. Kanila na po. Mama sa kanila man. Mga insinaris diri ha. Si Gasias. Si Simon Adelaida sa diri man ha. Sige na, banda doon. Para kapataas. Para matubor. Sa kanila na yun. Almonte sa kanila na yun ha. Kanila na yun. Si Isgira, tenant. Tenant. Si Norberto Tenant. Si Randy, mga Jose, ay mga prominto, Ano yun, mga nakista kaya tenant muna naman. sira, mga tenant lang. Oo. Mga ban. Si Jose Tenant. Tenant sira. Magkaramang rin niya tulo. Si ano, si Jose, Alexander. mag-alama yun. Magarama. Oo. Ah, Alama sa meron din ni Alexander. Maulit si Jose. okay. Si Samson, Samsung. sa dire. Ano rin.
Si Pinsalida sa diri man. Si Dichoso sa diri o O nagrerenta. kan ano yung Naki-star? Dili ka na application ang para yun. Kumbaga, ang tungaw. Sa diri ni Raine? Oo. Si Alan? Sa kanira? Si Barcelona sa diri man ha. Pretista sa diri. Si Magno Imelda sa diri man. Karama na yan, sa diri na niya yan. Kadiri na yun na lang. Si Marshall, Kadira man yun. karama na yan. Maman. Ang si Marquez sa diri man nira. Oo. Valentin Binabaho sa diri man. Mm-mm. Mark, At ano, ah, niyan, sabi ni Ate Ana, ang puno yung ang na pinabakal na yun. nakis, Babaliw sila sa 4B. nakistar sira. Oo. Babaliw na kami sila sa 4B niya. Wala pa man, di pa nga ni, wala pa siya, wala pa kuryente. Sila sa 4B. Oo. Si Bandukilyo, sa diri ha. Kadiri na. Del Mundo, Sa diri. Tumali, Tumali maman. si Makala, Makalya. Makalya. Alam makalya. Sa diri. Si Ina Jin sa diri na. Sa diri. Binukas, Eduardo, Sa diri. Ecleo, Sa diri man. Gina, Maman. Norberto, Roberto Kanan. Atinan. Nicola sa diri. Sa diri. Arellano sa diri ha. Sila. Arellano. Pamilya sa diri. Ernacio, nakistar. Parang tenant. Sa diri nira. Formento, Tormento. Roger, Mapa. sa diri. Si Elizabeth sa diri na nira ha. Sa diri. Si Gringo, nakistar. Nakisa si Gringo. Si, ano yun, Karosan. Andayada. Ayan. Si Kalawagan Merna sa diri niya. Sa diri na. Sabi sila, nakistar. Nakisa. Ay, salam. Yun na lang. Are you hungry? Di pa man. I'm trying to understand what you're doing. Are you learning a new language or teaching a language? No. I'm talking my colleges. That's why I'm doing work.
doing well. Look at me. Ang uli niya, diretso na siya or naghapit ka Manila? Ah. Naghapit ka sa Manila? Oo, ano, Manila. Mahulat siya dito, Manila to New York. Kaya dide, Bicol to Manila, then Manila to New York. Sa airport lang siya. Gulat. Ah, Airport lang siya nagulat. oo. Kapag pa din si Ilba dere na. Pero sa mga bata na lang. Kada nga rin, dapat kung kailangan si ano, taga-bisito. Si Alan. Yung na bata, ito pa yung mga bata ni Ran, Espanel. Pwede yung mo, overseas. No. Ako may pahal ko na. Wala naman yung nasa asawa si Alan. Sino? Si Alan nasa asawa, wala naman nasa iyo. Sino? Naalan? Yung sa Lila. Ah, okay. Mabati ko sa Bago ini na, ano nga, na tindahan, si mga tindahan, tindahan na. sari-sari store, Sila. ng mga sari-sari store. Si Mayra, maan ba to? Ah, mayroon na siya na. Oo.
Eleanor Encinares, may tindahan eh. Ha? Eleanor. Oo, may sari-sari ka sa kapatid. Kompleto man na naman mo din. Record mo. Ang mga pira kataon, ang mga edge bracket. Edge bracket. Ang order ng puting. Ako ka na? Ako? Ako? Yun na. Bunay kanina? Ito na ka ng bunay kanina? Wala. Thank you. See you next live. Bye-bye.